nang totas putih acilnya singgung masan. Amun pang dilihat sudah belekian, jadi ada pantun sebuting gesepian. Jadi cilai pantun nah didengariakan. Ulun kira tadi cilai hayam kantaki, itu sekalinya cilai guguduh pisan. Ulun kira pian cilai belum beleki, napang gumuh hanya di kabubungasan. Belum juga jadi tak lupa kami menarusakan. Sekalinya bang tadi kakaknya masih bujang, mangai belum belekian. Ini bibit bagus melihat kalau pian, jadi lawan pian kakak mendoakan. Bila lulus sekolah mudah lakas beleki, amin nak. Jadi pengulon pulang melanjutkan nanggesan kakak tadi nang belum belekian. Ulun sabuting haja lawan pian nih bepasan. Bila sudah ada beisian pacaran, pian jangan hakun dibawai bejelenan. Besoro ke rumah ancapi bedetan. Jadi lawan pian ulun memadahakan, namun nyaman cari lagi. Sudah memberi. Ulun nih berdoa amin akan laras sidi. Mudahan bu pian sehat setiap hari. Mudahan bang pian dilancarkan rezeki. Lawan pian kawa mudahan naik haji. Allah naik haji. Terima kasih kami mau ucapkan. Abubuhan sungai turak dasar baik beretaan. Hanyar bemadihin kami pamulaan. Sudah nang banyak benar kami mendapat sawiran. Mudahan sungai turak kampung buhan pian ini selalu aman. Terhindar dari bala musibah apapun jua mudahan diselamatkan. Mudahan kampung sini diberi keberkahan. Seluruh masyarakatnya begawi para jakian. Apa rajakian? Jadi pengulon pulang melanjutkan gasan nih peng kita pulang besar sapaan. Menyapa peng acil di balatar berdirian. Nang totas putih acilnya singgung masan. Amun pang dilihat sudah belekian, jadi ada pantun sebuting gesepian. Jadi cilai pantun nah didengariakan. Ulun kira tadi cilai hayam kantaki, itu sekalinya cilai guguduh pisan. Ulun kira pian cilai belum beleki, napang gumuh hanya di kabubungasan. Belum juga jadi tak lupa kami menarusakan. Sekalinya bang tadi kakaknya masih bujang, mangai belum belekian. Nih anak siapa saumpama pian bujang, kawa aiman nampahe sekitar 10 tahunan. Ini bibit bagus melihat kalau pian, jadi lawan pian kakak mendoakan. Bila lulus sekolah mudahan lakas beleki, amin akan beretaan. Allah beretaan. Jadi pengulon pulang melanjutkan nanggesan kakak tadi nang belum belekian. Ulun sabuting haja lawan pian nih bepasan. Bila sudah ada beisian pacaran, pian jangan hakun dibawai bejelenan. Besoro ke rumah ancapi bedetan. Jadi lawan pian ulun memadahakan, namun nyaman cari lagi baik paham sian. Nang satu pertama awak membimbing pian sampai pangkas surga selalu berdua. Jadi tak lupa ulun mendoakan mudahan jodoh pian lakas mendapatkan. Ulun hari ini hanya pulang bepasan. Bila sudah beleki kawai pulang diundang. Amin. Allah diundang.
jadi pengulon nah menyapa pulang menyapa pamenang di berdiri di suberang tuyat nang beruko mengapit lawan tangan nang tu tangan tu nang kiri diendak ke belakang sidin tu bejugit asik saurangan cakanya pang bejugit pian manyaurangan timbul kaina pian timbul kasuopan jadi tak lupa kami menyapa pian lawan amang di suberang nang sambil berukuan mudahan buhan pian selalu disehatakan cuman bila beruku lamun kawa betawaran wayo topang amang nang baju sesirangan 20 mengeluarkan ya kisahnya aja hendak memberi sawiran dilihat lagi muha pinanya lawan bini mangai sidin takutan alah takutan jadi pengulon pulang nang malanjuti ada itu yat sidin hendak memberi amang nang tiba ruko nang lima atare jadi nang lawan pian pabila tu beruko lawan ulun betawaran ulun pang bisa pamanai berukuan cuman pian ngini kada mau paham kakaknya mengerti paham bebujuran tukar akan sampurna berangai sabungkusan jadi Bang Sidin kisah mangai bejukit padahal 20 sakader maatarakan duit Pak Haji nang Sidin bedengkakan jadi terima kasih banyak lawan pian mudahan buhan pian bertaan para rezekian usaha pian diberi keberkahan jadi nih Pak Haji memberi 50 pian menambahiakan langsung bersalaman mencium lawan tangan jadi nang tak lupa mangai pian doakan jadi ngini doa nah gasan tu Pak Haji mudahan tu Pak Haji sehat setiap hari lawan tu Pak Haji dilancarkan rezeki nah Pak Hajat pian dikabulkan ilahi lalu lawan haji kami doakan hari ini mudahan pian ji 2 kali naik haji Allah naik haji jadi pengulon pulang melanjutkan pian 20 maatari sawiran ulun ambil duit ada ego ganggungan jadi ambil aja pisau nih di tangan kaina palo amang pian menyapuiakan menyapuiakan jadi tak lupa sakader memadahkan genang Sidin mangai hakun menyapui pisau hari ini kamu hapian Sidin mangai tahuai muhapian bau masam ala bau masam jadi tak lupa ulun mendoakan gasan ibu-ibu sawiran menambahi pian jadi ulun berdoa ini gasan pian mudahan bu pian selalu disehatakan apa hajat pian dikabulakan lawan pang rejeki laki dilencarakan rejekinya deres mudahan nang kaya hujan lawan laki pian mudahan bertambah sayang sehingga kemudian ada meninggalkan jadi wan pian terima kasih banyak sudah memberi sawiran mudahan buhan pian selalu disehatakan kemana ada gering mudahan disambuhakan nang belum betianan mudahan lakas betianan nang ada tahu tak mudahan cepat punahan jadi nambah amin liwar kanya nyarikan pian kawah aja kalau memilingakan jadi lawan pian timbul pemikiran hakun hatukan kamera banyak bendak tahutan alah tahutan jadi pengulun sekadar
dan menangguhi pian. Ujar tadi pian masalah tadi hutang maaminakan kanyaringan. Ulun ni tahu ai bangai maksud pian. Pian tuh dipikir 2 bulan kariditan. Jadi tak lupa ulun nang menarusakan kepada ibu bapak hari ini sabarataan. Tampul lubang kita masih banyak tak kumpulan. Alangkah nang baiknya kita geser pengantin berataan mendoakan. Ini abang Taufik dan juga kakak Amah pengantinnya Bang Aran. Jadi geser pengantin berataan kita doakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan tu pengantin pian laki binian. Pian panjang umur beda 2 sehat badan. Sehatnya pengantin di jalan ketaatan. Dimana begena selalu dalam lindungan. Hajat pengantin mudahan dikabulkan. Mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita doakan. Rohoi rahayu di dalam kehidupan. Dua pengantinnya mudahan tuntung pandang. Mudahan nang laki selalu dikuatakan. Nyaman tunang bini cepat berpilihanan. Karena wayah ini bangai musim penghujan. Jangan pengantin baru duduk di berumahan. Din behin taluan. Behin taluan. Jadi Bang Ulun pulang melanjutakan. Abang berbaju putih disar paham bebujure. Ada kuku bima di lawan susu tuh yak dietarkan. Jadi nang lawan pian ulun memadahakan. Cuman banyu tunggal wadai kadede bakawan. Jadi lawan pian apabila inya ada wadai pangantin beisian. Atakakan jua nyaman marasai akan. Lamunya banyu tunggal ulun karugian. Bulik karena gerak timbul-timbul pangamihan. Jadi tak lupa kami menarusakan. Ada itu wadainya beendak di belakang. Makanya bang mangai jadi akan pelajaran. Jangan asal beta tagih timbul maulah supan. Jadi nang belanjut kami pemadihinan. Mangai kita baiknya saling mendoakan. Gasan Tuhan pian baik tuh nang lalu nang ada di jalan atau buhan pian di sini berataan. Jadi kang doakan pian dimulayakan. Jadi ngini doa kesan kita berataan. Apabila ulun berdoa berataan diaminakan. Jadi nang ini doa ulun mulayakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat ni salawat mudahan jua berkat di sungai turah kita tak depan. Kita panjang umur berataan beawak sehat. Mudahan sehat kita tentunya walafiat. Mudahan sehat kita iman bertambah kuat. Mudahan rezeki berataan meningkat. Segala usaha mudahan berberkat. Mudahan berkat kita apabila kaina bulik berataan kabul haja. Nang belum bebini mudahan bebini cepat. Nang belum beleki lakinya lakas tak depan. Mudahan berataan kita dapat syafaat darilah baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan berataan kita pulang selamat dari dunia ini sampai ke akhirat. Jadi wandian ulun nang memadahkan kepada tadi kakak nang duduk di pelataran waktu pian nang belum belegi mudahan lakas belegian. Inya maaminakan mangaikannya nyaringan. Kalau dilihat muha kaai itu pian sedang ai sudah belegian. Cuman hari ini ulun ada bebasan. Bilanya bang pian sudah laki beisian. Dalam rumah tangga bujur-bujur sempian. Karena bang kaai pasti ada cobaan. Pasan ini ulun kaai sabuting aja pastinya lawan pian. Bila ada masalah ingatkan waktu nyaman. Ala waktu nyaman. Jadi lawan kakak ulun mamadahi
hipian bilanya kai pian hendak mencari pacaran ada Esa Ikong nang belum beisian ini kai Hakim nang awak saling kenalan tahpisnya ini tahpis 30 juz sudah menghafal Quran ama ambil lagi ada dak karugian cuman kubang ulun sebuting mamade hipian apabila awak lamak pandir kita aja nang masalah berah nang istilah kata apabila awak lamak parutnya mencungul liati ampal ke depan lawan kubegangnya ulun pada akan kira gitu kai kurang lebih kayak kalingkingan jadi tak lupa ulun mana rusakan jadi ujar Hakim masalah mangai berang tak kayak orang juga jadi mangai pian jangan kayak gitu namun nambah kata-kata karena pun Hakim ulun tahu aja kenal kayak bilongkah jadi tak lupa baik kita berdoa nang mana masih bujang mudahan dapat jodoh lakas tuh tentunya jadi lawan kian di sini sabar taat tadi kita berdoa kian itu sudah manglih maaminakan jadi nang lawan adin pulang mana beriakan jadi jer mamanya nang manyorohiakan dilihat mumanya dasar bungas bujuran doakan nih adin nang dua bebinian jadi lawan pian kakak mendoakan mudahan pian dingai selalu disehatakan Uma abah pian begawi para jekian bilanya sakulah mudahan pendapatan lawan pian sukses itu di masa depan ada di pika bilang hibak samuturan kasihan di belakang ada mayu sahubung timbul-timbul kapanasan mudahan bulan kian sehat sabar taat kian tuh di jalan selalu dalam lindungan jadi nang tak lupa kami doakan nang lalu di jalan selamat bertaat Allah bertaat jadi pengamang pulang melanjutakan lihat di bapak nang bertopi hirang toya topinya bepaling ke belakang nang 100.000 memberi duit sawiran sidin tuh tak ungut malamun saurangan ulun tuh tahu ay pangai maksud pian memberi 100 pian panuh penyesalan jadi bang pakai sedin harga 100 masih banyak beisian di belakang HP melihat angka rupiah jadi mudahan pian selalu para jekian usaha pian diberi keberkahan jadi nang tak lupa kami menarusakan kepada ibu bapak di sini sabar taat jadi lawan pian tak lupa kami doakan nang berpikap pang pian membawa lemari mudahan salamatan atau meminum es nang bini kehausan mudahan bertaat buan kian salamatan jadi nang tak lupa mangai kita ucapkan tadi meminta maaf sudah kalau sampian juga terima kasih kepada tuan rumah nang sudah mengundang jadi terima kasih hari ini kami ucapkan pada tuan rumah nang sudah mengundang baik nang tuan rumah kita mendoakan mudahan tuan rumah segala apa hajat pian dikabulkan lawan juga pian rezeki dilancarkan di mana bagena selalu dalam lindungan lawan tuan rumah sudah kami doakan jadi nang lawan pian ulun nang mau ucapakan mungkin bemadihin kami satu mat lagi tak ai hendak ampihan kawa ai madihin kira kami teruskan asal amang baju hirang berangai 20 kah manam behiakan jadi nang tak lupa ulun main kuakan ulun mewakili kekawanan sarumbungan kami meminta maaf minta rela bertaat bila hari ini di dalam pertemuan kami ada terjadi nang tak salah ucap atau sikap kami maulah buhan
pian dalam hati kada nyaman. Kami minta maaf, minta rela bertaan. Jadi lawan pian kami mau ucapkan dua terima kasih kepada tuan rumah, pastinya lawan pian. Mangai hari ini kita beta tangguhan nang berjalan sorangan, bujurkahnya bujangan. Amun tuh dilihat sudah balikian, timba tuh disambet memberi isawirat. Amun tuh dilihat sudah balikian, lihat nah lakinya aur bematihinan. Jadi tak lupa ulun menarusakan ada 20. Ulun mangai tadi dua isawiran, kira 25 menit lagi madihin kami lanjutkan. Jadi lawan kian kami mau ucapkan berbanyak minta maaf, minta rela bertaan. Jadi mangai pantun pian dibawa akan. Jadi ini pantun ulun memulai akan bilanya 45 di aiko reading patah, ada patah sabila adaknya di higa kaca. Kami mengucapkan sakinah mawaddah warahmah, gasan pangantin baru semoga bahagia. Ada jadi ampe ada 50 kami ditambahi pian, berarti 5 menit lagi dilanjutkan. Jadi lawan pian di leher ke 100, kira 10 menit kami melanjutkan. Jadi lawan pian cilai kami doakan, mudahan aja tadi sehat setiap hari pian sakaluarga. Amin. Sidin tumpang bulik mudahan salamatan, dunia ke akhirat kita dalam lindungan. Jadi pengulun pulang melanjutkan hin tadi 50 berarti 5 menit madihin dilanjutkan. Jadi nang menyapa lawan di bapak nang sasingut behuben. Amun tuh dilihat memakai tas nang salimpa, tuh ya tuh pentasnya di nang singgenalan. Ada tangan kanan mencalok ke kantongan, dikira bang di duit beisian. Sekalinya tuh bapaknya cuma memberi nang harapan. Jadi wankian bila kada memberi tetap kami doakan, mudahan sehat terus paklah nang awak pian. Dua tuh rejeki pian dilancarkan, mudahan bulan ini pian bebini pulang. Jadi pengulun handakai betakunan, misal bang bapaknya di bebini pulang. Kira gitu sidin berapa kali sanggup sama laman. Kalau dilihat muka sanggup 2 kali, kira sama laman. Sajam 5 menit dua sidin masih tahan, sekalinya nang sajam hanya mahi dunia kan. Mahi dunia kan. Jadi pengulun pulang melanjutkan, melihat bepa-bepa nang aur di suberan. Dasar rakat benar bubuhan cilai sini ulun mama dehi pian. Jadi nang lawan pian hari ini ulun doakan, mudahan buhan pian nang lagi tuh auran. Pian panjang umur bertaan disehatakan, di lain waktu awak berjumpa pulang. Jadi lawan pian ulun mendoakan, mana tuh nang bujang lakas bebinian. Nang sudah bebini jangan bebini pulang, karena ulun tahu pian ada bini di rumah beisian. Cuman bini pian rajanya pamamayan. Jadi taloka ulun nang menarusakan kepada ibu bapak di sini sabarataan. Jadi terima kasih banyak nang lawan pian, sadang bematihin kami hendak bertahan. Jadi nang imbah ini kira bematihin kami nang besatop langsung kami bertahan. Kepada ibu bapak berbanyak minta rela, minta maaf lawan pian bila dalam matihin terjadi kasalah. Yang aja. Jadi lawan pian ulun melanjutkan, pian tuh menjulung hari ini kabibisaan. Bilanya hendak ampih pian manam behiakan, nangaran 50 hinta di 5 menit madihin dilanjutkan. Nangaran 50 menjulung pandu dia berangai 2 menit kita lanjutkan.
ulun doakan mudahan tuh Bang Pian sehat setiap hari. Amin. Mudahan Bang Pian selalu lancar rezeki. Amin. Kita sabaratan mudahan kawan naik haji. Jadi di amanah hendak memadahakan asal tuhuk benar sudah menyambet pian. Nang tadi sisingut ujar ulun behuben asa turus sambet ulun menyambet pian. Cuman sudah parak ampih bemadihinan kada jua tuh keluar duit di kantongan. Mungkin lawan pian ulun memadahakan behujung pian tas putungan kagenalan hakun hatu isinya kucing sapakan akan. Jadi tak lupa kami mau ucapkan lawan ibu bapak di sini sabarataan. Kami terima kasih kepada tuan rumah Pian yang sudah mengundang. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan kepada Tuhan Pian hari ini sabarataan. Kami bersyukur benar bahwa hari ini itu mengabulkan. Jadi nang tidak lupa kami mau ucapkan mangai doakan lagi terakhir tuh sempian. Jadi gini doa kesan kita beretaan mudahan saberetaan nang hadir di sini umurnya dipanjangkan. Segala bang hajat mudahan dikabulkan. Nang belum beleki tadi ujar kakak mudahan lakas belekian. Acil nang menunjuk memakai kacamata ada hiripan. Pian cilai mahirip nak kaya Nisa Sabian. Ya, lalu tak lupa ada cilai pantun hari ini besan Pian. Jadi nih bang pantun cilai didengarkan. Ada sarbang nyaman bujur makan durian. Tapi duriannya memakai nasi lemak. Jadi bujur bang sidin hari ini mahirap Nisa Sabian. Cuman Nisa Sabian itu persinang lamak. Tenang lama jadi ada pantun ulun melanjutakan dasar tadi nyaman mamakan durian mamakan durian di kuah lapar. Acik tadi juga mahirip Nisa Sabian cuman Nisa Sabian nang versi Sungai Tokan. Jadi tak lupa kami menarusakan lawan nih bang bapak atau bang ibu nang ada di jalan. Mudahan bang Pian selamatan beretaan. Kita doa mudahan selamatan. Cuman ini ulun mewakili tuan rumah minta rela lawan Pian nang lalu di jalan terganggu perjalanan karena hari ini kami di acara andaknya di pinggir jalan. Jadi minta rela minta maaf lawan Pian nang bakan dereen mudahan tuh di jalan selalu selamatan. Nang Pian bermobil mudahan dalam lindungan. Nang besuntik abi kawa air lawan Pian. Jadi nang tak lupa mudahan bukan Pian selalu disehatkan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan gesan kakak nang bungas hari ini di lembai tangan. Lembai tangan jadi bang ulun pulang melanjutakan kesembuhan Pian nang lagi nih laluan baik nih bang Pian maka itu vario atau bang aero nang berwarna abang tawa juga Pian nang lalu di hadapan mudahan beretaan Pian salamatan juga lawan haji mudahan bini dihiga Pian bertambah sayang mudahan beretaan kita berumur panjang. Ini dilein waktu kawa berjumpa pulang. Jadi nang madihin pikiran nih bang kami sedang sudah bertahan. Mungkin sampai di sini kami mau ucapkan banyak minta ampun minta rela beretaan. Jadi membawa pantun sebagai penutupan. Kalau bang ada ini sumur di ladang boleh katukaina kami menumpang mandi. Mudahan beretaan kita berumur panjang nyaman di lain waktu kawa berjumpa lagi. Dia ular puraca di ular pubuntir inya tuh berjalan di bihi ke rumah. Kita doa akan
seni pengantin mudah entu sakinah mawadah lawan warahmah. Jadi terakhir kami mau ucapkan terima kasih banyak kepada tuan rumah, sekali lagi gesandian gua minta maaf kepada ibu bapak hari ini sabarataan. Jadi yang terakhir kami mau ucapkan semua Assalamualaikum minta rela berataan ilahi. kami bersatu suara Kalbeta